Pemirsa ancang retribusi rekreasi miwah olahraga sekadi rafting, snorkeling, miwah diving ring Karangasem durung manggihi ancang nyane. Kantos mangkin retribusi saking sektor inucap kantun ring sor petang dasa persen. Karangasem maduwe anceng retribusi rekreasi miwah olahraga ring APBD induk warsa kali-tali 3 likur sawetara kali koma sil miliar. Nanging realisasinya nih wantah ulung atus sil yuta rupiah kantos Juli warsane mangkin. Lianan punika malih kalih miliar durung sida kepanggih. Antuk selah kalah malih 5 bulan. PLT Kepala Disbudpar Kabupaten Karangasem Wayan Purna Mausang realisasi retribusi rekreasi miwah olahraga ke Kantenang Akidik. Nanging paiketandani nenten sida mastikayang kidik nyane realisasi retribusi santukan wenten kebocoran. Santukan ketarke sida kepanggih sangkaning pengerau bencana alam. Napi malih ring sawetara bulan ungkuran Karangasem dangan kelintangin sasih Sabah. Saningawinang pengunjung nguang deang rafting, snorkeling, miwah diving. Napi malih sawetara jalur rafting rusak sangkaning Sabah. Purna mausang kantos mangkin akeh margi nuju kenah rafting, diving, miwah snorkeling, saning ngawinang petugas nenten sida nyelahin samian margi inucap. Sekadi kauningin rauhe mangkin usaha rafting ring tukat laga waje kantun kaoperasiang oleh dasan usaha. Raris, diving, miwah snorkeling, akeh wedar ring wewidangan Karangasem, sekadi ring pantai Padang Bae, pantai Labuan Amuk, pantai Candidase, pantai Amed, miwah pantai Tulamben. Eka Parananda, Bali Pos Nguningayang.